This is 89.5 UBFM, the life of entertainment. Pepe komatrasiese Societe Bajaje pamoja na moto yake Boxer tunakanyanga tena u2026. Ni vya sasa. Moto ya kuuza ni moto Boxer. Sikia sasa, kisha kubadilisha motere yake inakuwa nguvu zaidi. Kiti ya mzuri, amortisere ya kunepa mbele na nyuma, konsomasyo ya karibira inakuwa chini, pamoja na siasi ya nguvu sana kwa ajili ya kubeba mizigo. Sikia makado zenye mutapata: kaske tete, kikwembe ya kupatia mama watoto, impermeable na karibira ya mingi sana na moto yako ikipata pane, fika ku garage zetu zote, tutakutengenezea moto Boxer yako kwa bure. Adrese zetu ni Dosho ku parkingi ya Masisi, Kihisi, Village, Rukoko, Usinyerse ku batima ya Mode, na Musantreville ku mezo yetu Bajaje anfase ya Meride Goma. Kwa mawasiliano piga namba sifuatazo: 085 05 44 756. Pia piga 09 91 070 155. Uza moto Boxer yako ufurahi kwa safari we. Moto Boxer yacu ijaganeza mubyundo ni yacu. Merci. Goma trasieze, j'espère que buko natufuata pale kuma nyumba, na tunaingia tena ndani ya emission yetu wanaita Moto Boxer pamoja na wakaaji. Rafraka Petit Frere ku microphone, si mwingine ku microphone ni Mr. Kifebe ile mpingable kifula kanka ravuduka na kuvuduka abeta peratisa garde moto na ngenge eme kifeze pekinyo manikinyo sidikinyo arakinyo double king kifupi tu niite Kifebe, na ndafurahi sana. Emission nilishabambia tena ni Moto Boxer na wakaaji. Moto Boxer na wakaaji, njo jina ya hii emission. Tuko naona watu wa mingi biko natuandikia depuis tulianza ma emission zetu za Moto Boxer na wakaaji, na tunafurahi sana. Mbele ya yote, acha nianze waambia nimero ya kutukontakte yako kama uko na maswali, kama uko na masilijesio, kama uko na predication hapana ma preoccupation kama uko preoccupation unaweza tuandikia kwa nimero wala kwa Twitter 09 73 13 87 13 09 73 13 87 13. Ile ni nimero ya mezo ile, unaweza uliza swali wala makestio. Mia Kifebe siko mu studio peke yangu, lakini avani karibishe vite mweliko naye mutamudekuvrile. Nivimbishe kwanza kule DJ wangu David Kabaseli, nivimbishe kwanza. Merci DJ David Kabaseli, le grand DJ de UBFM. Merci.
Grand frère yake petit frère kule kwa nyumba, nilikwambia sikombie peke mu studio. Niko hapa na invité wangu. Ni motari. Ni motari wa Goma, anatembezaka moto boxer. Nilimuleta mu studio. Mwanasema kaona letaka baja ba moto boxer, ba mezo bajaje jo banaongeaka. Madama nimesema beba natembezaka bopoke moto boxer mu barabara. Nina muleta epeke atuambie kama moto boxer anainaka namuna gani depuis iko nayo. Tunatajwa kwanza jina yake. Jambo papa. Jam sana. Zogelea mikrofoni kadogo. Jambo papa. Jam sana mzee. Unaweza tufahamisha jina yako? Kwa majina kwanza mimi naitwa Olivier Mbula. Niko motari ancien, niko na neva mkazi ya moto. Niliuzaka boxer yangu zamani sana. Uko na neva mkazi ya moto? Wewe niko na neva mkazi ya moto na boxer ndio moto wangu na prefera kami. Mtoto wa neva iko na akili ya mingi je crois. Ndio. Moto boxer ndio moto yako unatembezaka. Uliuzaka depuis wakati gani? Niliuzaka ile moto mu 2013. 2013. Na njoo ile ngali pale vile naangalia niko tembelea saa hii. Ndio niliona moto yako kabisa iko na iko na sura ya zamani mtu anaionaka. Ingali natembea bie, haina probleme kabisa. Moto yangu na probleme. Ndio, inaonesha sura ya zamani force ingali. Papa, umesema jina lako tena nani? Olivier Mbula. Olivier Mbula. Est-ce que unaweza tuambia depuis uko na moto boxer unaionaka namuna gani consommation yayo? Tuanze ku consommation ya karibira. Merci tena kunipatia parole. Moto ya boxer mie siko na igrifia ama kuitapa. Moto ya boxer ku consommation iko chini sana kushinda moto zote ziko hapa Mugoma. Wewe personnellement unatumikishaka combien de litres mu journée? Merci. Mie nikeanza na moto ya boxer 6 heures. Mimi natiaka 3 litres inafisha 18 heures iko bien. Unatiaka 3 litres 6 heures. 6 heures. 18 heures mpaka 18 heures ingali ndani. Na utalamuka tena ndio unaanzililia Mr. Kosa taba wili benda piga mwele system. Mwele system. Merci papa Olivier Mbula. Concernant chassis ya moto boxer. Hapa niko na kuswali kwa juu wewe njoo unatumikisha moto boxer. Concernant chassis ya moto boxer, unaona namuna gani? Chassis ya moto boxer aziko 2 ama 3. Ni chassis yenye kwanza kukatika yayo ni problem. Hata upande mulima na mizigo yae haikatikaki. Maana kwa kifupi ni kusema ni chassis yenye inaeneza condition zote. Mzungu akuipunjaka mzuri sana. Maana mzungu alipatiaka force yote, alipatiaka nguvu yayo yote kabisa, normal yake. Ya pomba kabisa kuna bila ziaka. Ndugu wangu mpenzi moko kule kunyumba moko natufuata, atuka niko hapa na motari, ancien motari Olivier Mbula. Yepeke njoo mwiko nanielezea concernant moto boxer yake yenye aliuzaka depuis, unasema depuis 2013. Depuis 2013, leo tuko mu 2026. Grand frère yake petit frère Olivier Mbula njoo mwiko hapa na mie Kifebi mu studio ya UBFM. Papa Olivier Mbula, kwa kwanza tena nipane nimero ya maswali na makestio 09 73 13 87 13 09 73 13 87 13. Ile ni nimero yenye unaweza swali ako makestio, masuggestion vyote. Papa Olivier Mbula, moto wako boxer unaitumikisha tu muvile de Goma wala unaendaka autre part? Moto wangu kwa kifupi mimi natumika tu muvile ya Goma. Vile de Goma tu. Si anzafa man transcivile ya kwenda ama kupeleka mizigo kule hapana. Antukari naona weye uko wa Goma kabisa. Na ingine question. Uyabe baka kilia wako
aseme kiti kinamvunja wala namna gani? Eske kiti kia motoboxer kiko na namna gani? Kwa kifupi, kiti ya motoboxer ni kiti yenye inaenea bien. Hata kilia sana ikala nasikiaka anajisantire kwa leze mzuri sana, merci. Makes kilia ya letaka doleance. Habia kuwaka hata siku moja. Aya letaka seo pardon, hii moto wako inanivunja hakuna. Hata siku moja kiti ya boxer hapana kabisa. Ambo. Na siku luzaka motoboxer vilikuwa namna gani? Okay. Siku niluza motoboxer ake kwanza ya kumezo walikuwa kelaka namna gani? Ewa, en tout cas mwele 2013 administration ya motoboxer mina itikaka sana. Bali nipokeaka sangizo napokeaka mtu mukanisa ya Bwana. Bakaniambia karibu kwanza. Na mimi nikaingia ndani. Nikasema niko na besoin ya motoboxer. Ça 50 mark. Ça 50 HD. Wakasema utaipata bila probleme. Na kwa kweli wakati niliuzaka nikasikiaka bien. Niliuzaka ingali mubea $1200. Ile zamani mu 2000 ndio juzi kia mwele bei ya vile. Ndio. Na mwa masiku mu 2026 ni $1200. Ndio. Manake haya pandaka na haya shuka. Haipandake na ishukake. Parce que ni moto ya nguvu sana. HD nani sasa kanti HD ni $1200. Make mu 2013 uliuzaka mu $1200 na leo mu 2026 ngali mu $1200. Merci. Bali kupatiaka kaske, wale kupatiaka godio, wale kupatiaka esko unaweza tuambia ma accessoires wale kupatiaka? Banipatiaka godio. Bakanipatia na kaske ya mzuri hapana hii forme. Hii ya forme sa vile ya kaske yako yenye wale kupatiaka. Ulishaka ishae. Mimi naiweka njoo kukabati ya mnyumba mwangu. Kwa hiyo ile ni ya special njoo bado naiweka. Ndio. Bakanipatiaka na hii training ya kuvala ya jaune ya complet. Nikasema impermeable. Sio kusema mzuri mie. Atanisamee. Nikisema hii boro kabisa hayo. Hata kama napeleka 1200 yangu lakini abanipunje kiasi sana. Nikisema hata mimi nikifanya na mwele mwaka nikifanya marketing na mie juu ya motoboxer. Nikapeleka kwa bakilia baine deja pale. Ndio. Papa Olivier. Présent. Bon, il faut tu nikuswalike usishangali. Ndio. Motoboxer yako una demaraka kama choko demare. Sasa una usoboi. Unafaka namna gani juu ya njoko demare njoko kufanya? Kuchamusha. Kuchamusha mimi na demaraka tu kiki moya. Mimi napiga kiki moya na nikipenda mimi natia demarere. Après 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, mimi natia vitesse mimi naenda. Haiko ya kawia nitie kwanza nani shoke njo hiyo kuwaka hapana. Ni kiki moya ama demarere inawaka mimi na 5 minutes mimi naenda mubulo. DJ David Kabasele utupatie kwanza mate kadogo. Merci David Kabasele wetu. Merci sana. Tuko na poursuivre tu na ma question na motale wetu mwetu liinvite leo mu emission Motoboxer pamoja na wakaji. Tungali na poursuivre na ma question. Umetuambia juu ya busubuhi unafaka namna gani? Juu ya usubuhi misi demaraki ase ya kusumbua. Ni demarere ama kiki moya tu. Kiki moya. Après 3 minutes mimi natia vitesse mimi nenda mubulo. Ndio. Sans problème. Na entretien ya motoboxer inarombaka nini na nini wala unafanaka namna gani? Merci de beaucoup. Entretien ya motoboxer aina 2 ama 3 ni mafuta tu. Mafuta. Ukishimia mafuta motoboxer inaweza piga hata
kenza venta. Make mafuta marwira njo solution ile njo nguvu ya entretien boxer. Moya tu peke yake. Unatumikisha kama mafuta gani? Tunatumikisha kama mafuta Total. Total njo unatumikisha. Total. Total. Au yatumikisha kama veritable oil. Nishatia nayo veritable oil siku moja hivi. Mimi nikisikia nayo kabisa haina hata probleme nayo. Kwa juu veritable oil njo wenye mezo boxer waliona kabisa veritable oil njo mafuta yenye iko nawezana na moto boxer mzuri sana. Moto boxer kwanza ichagulake mafuta. Ndio. Ile kwanza ni ya kwanza. Moto boxer inapendezaka uitumikishe na mafuta ya veritable oil. Njo vile. Grand frère ka petit frère. Kule kwa nyumba kwenye huko tunaendelea kukumbusha nimero yetu ya telefone wala ya contact 09 73 13 87 13. Ile ni nimero unaweza tuswali kako 09 73 13 87 13. Kama uko na question una questionner, kama uko na suggestion una suggere. Acha kwanza nikukumbushe maadrese zetu za kupata moto boxer fasilema kama unataka kuashete wala kama unataka kuuza. Tuko na mapoint de vente mbalimbali. Sikia kwanza. Ndosho pale ku parking ya Masisi. Pale ku parking ya Masisi pale utapata mezo yetu, mezo bajaje na moto boxer zetu ziko pale. Unaweza pata pale fasilema moto boxer yako. Unapata moto boxer 150 HD iko pale. Moto boxer 125 HD utaipata pale. Moto boxer 100 HD na utaipata pale. Marake hautakosa moto kuifasi yenyewe na kuambia ku parking ya Masisi. Nafasi nyingine unaweza ipata Kiisi ku village Rukoko. Kiisi ku village Rukoko pale ku station. Nako utapata mamoto boxer zote zetu ziko pale. Na kusinyerse kubatima ya Modeste. Kusinyerse kubatima ya Mode utapata mamoto boxer pale, mezo bajaji iko pale na moto boxer. Na fasi ingine unaweza pata mezo bajaje na mamoto boxer zake utatupata mu centre ville afase ya mairie de Goma. Pale utatupata fasilema. Unauza moto yako boxer 150 HD ama 125 HD wala tena moto boxer sa HD. Zote ziko kuima mezo zetu. Na kama moto yako inapata pane kwa watu wenye biko nauza mamoto zetu muhimu wakati, kama uliuza moto yako boxer inapata pane na enane pardon yes we na inane aya endea maka tunakupatia garanti ya inane. Kama unapata pane ya moto yako tutakutengenezea kwa bure. Kama ni pane kitu gani njoo lazima alibika kwa moto papa mota surtout demarrer. Kama ni pane ya demarrer tutakutengenezea kwa bure kama ile inane aya enea. Na ingine inaweza pata pane kwa moto wonjo kwa maambriage zinapenda ambriage bake vile vyote maambriage mademarrer mabitu gani hata na kiki. Kama kiki nao unapata pane ndio haiko saidi sana, haiko sana. Make moto wako ikipata pane yoyote kama inanea ya enea tutakufanyizia depanage kubure na tunakutilia piese ya mupya kubure. Kwa juu sie njo tulikujisha moto yetu na sie njo tutakupatia kitu yenye tatengemanisha tena moto yako. Kama kulikuwa ka probleme kadogo ya vile panda inane tunakugarantiri. Papa motari
wewe personnel ba wenzako wenye abaya uzaka moto boxer unawaambia nini? Mie kitu mimi nizambia bandugu yangu wa motari wenye abaya uzaka mamoto. Mimi nizabambia basi kimbilie kuuza kila mamoto ama kila tumoto. Il faut bauze moto boxer. Yebo. Parce que moto boxer ni moto yenye iko na endurance na iko na garantia mingi sana. Ukenda uzauza kesho utashangala na regrete franga zako zefa mingi kulata mwa krize tuko ndani. Tena 1000 desa ni franga mingi. Franga mingi sana. Kama unaipotezea kwa kirambi njia moto utashangala 1000 desa yako. Moto boxer jo moto ya kuuza. Botale umu anafaa neva mubarabara anakwambia. Iko na moto boxer yake depuis 2013 ndio aliuzaka moto boxer. Na tuko naendelea kubambia kama hii masiku moto boxer inadekesha watu wote walikuwa na moto boxer. Pale kwa tunakwambia mapoint de vente. Kwa tunakwambia mapoint de vente zetu za moto boxer. Pale na njoo kuko magarage. Esko ulikuwa na biju? Ndio. Ku parking ya Masisi ni fasi kwenye kuko asha ya moto na kuko garage. Ku village Rukoko Kiisi ku station kuko asha ya moto na kuko magarage. Na pale kurali hapa choapi ku mairie de Goma. Pale ku mezo bajaje yetu asha ya moto iko pale na njo kuko tena garage. Lakini ku station pardon hapana ku station. Ku rompo sinyerisi ku batima mode ako ni asha ya moto tu. Ajuto lonaka pale ku station kunali ku rompo sinyerisi tuketia ko garage itakuwa sa vile ko ambrie vya vile ndio maana hii fasi ingine tatu ako kuko asha ya moto na garage. Papa motari Trezan wewe uliuzaka kashe moto si ndio? Ndio. Ketosha Ndio. 1000 desa yako 12 billets zangu za kwenda. Ndio. Ava hii moto boxer ulikuwa unatumikisha ka ingine moto? Ndio. 125 HD. 125 HD ndio. Marke ulionaka sasa 50 HD na kuya njoke sema wani ache 125 HD. Kamate boxer. Merci. Wewe personnellement ningali tunasema toujours yako wewe personnellement. Unaonaka moto boxer concernant rapidité kwanza mubarabara. Wewe na benzako mubarabara. Fiu. Unaona kana muna gani? Usikuye ku boxer. Usikuye hata. Maka ni maule. Njoo nasikia sokoi ya mabarabara. Sokoi ya moto. Sokoi ya mabarabara ile. Njoo moto boxer. Make hakuna mpinzani. Hakuna. Make nyewe amwe usaka moto boxer sio kama mnakuwa mko naona, kama mnakuwa mko na refe. Kama mnakuwa mko na dada. Mnakuwa mko alota wala. Imagine motari mwenzako akuache mu barabara. Tena mko atembeza vitesse tu ya mu barabara me anakuacha. Mulianzia sheme limoya. Kwa mfano mnabeba bibi na bwana ku mariage. Kisha moto boxer ile inafikisha bwana mbele ya wakati. Wewe mwa tembeza vile vimoto vyako vingine unakosa kama ufanye namna gani? Kwanza kwa mwanakosa kama mwenzake mu barabara. Alipitia wapi? Asa alipitia wapi? Asa mwanakosa ashatupotee. Alipitia wapi? Nipesa shakwa zabate kadogo Grafrede David. Merci David Kabasele mon grand DJ. Tunafurahi sana kwa emission ya leo. Tulikuwa na recevoir kabisa mutane wetu ancien
toujours asie kombatasa mutembeza pikipiki yende wanatembezaka pikipiki ya moto boxer. Antuka tunafurahi sana kurecevoir mu emission yetu. Wenjo ulisema jina lako Olivier Mbula. Ndio. Kwako ni wapi papa? Kwangu ni hapa kwa aeroport pale. Kwa aeroport. Salimia hata bibi yako basi. Bibi yangu mimi nampendaka sana. Sasa kuza msalimia. Mimi najua kama anapendaka emission ya UBFM, Mama Frankie. Mama Frankie. Merci sana. Tunakwambia kama rediffusion ya hii emission ni 20h chaque samedi. Utakuwa nafuata rediffusion ya hii emission. Mama Frankie bibi ya papa Olivier Mbula, si ndio? Ndio. Wale nyuma aeroport njo kunyumba. Tunafurahi sana. Tunabaraga ku mikrofone ilikuwa Mr. Kifebele mpigabele kifuraga kanavuduka na kuvuduka beta penaltisa gardie. Mie njo nilikuwa ku mikrofone na ngambo ya pili nilikuwa naye wanamuita David Kabasele na ku kamera yangu nilikuwa na DJ Badri, le grand technicien électricien tulikuwa naye. Merci papa David. Tunabaraga stera tukisema bye bye. Peple gomatrasiese Societe Bajaje pamoja na moto yake Boxer tunakanyanga tena u 2026. Ni sasa. Moto ya kuuza ni moto Boxer. Sikia sasa, kisha kubadilisha motere yake inakuwa nguvu zaidi. Kiti ya mzuri, amortisere ya kunepa mbele na nyuma, konsomasyo ya karibira inakuwa chini, pamoja na siasi ya nguvu sana kwa ajili ya kubeba mizigo. Sikia makado zenye mutapata: kaske tete, kikwembe ya kupatia mama watoto, impermeable na karibira ya mingi sana wa. Na moto yako ikipata pane, fika ku garage zetu sote, tutakutengenezea moto Boxer yako kwa bure. Adrese zetu ni Dosho ku parikingi ya Masisi, Kihisi Village Rukoko, Usinyerse ku batima ya Mode, na Musantreville ku mezo yetu Bajaje anfase ya Meride Goma. Kwa mawasiliano piga namba sifuatazo: 085 05 44 756. Pia piga 09 91 070 155. Uza moto Boxer yako ufurahi kwa safari we. Moto Boxer yacu ijaganeza ubyundo ni yacu.